На двете еколошки жешки точки во општина Липково ќе им дојде крајот, уверува министерот за животна средина Мухамед Хоџа. Депонијата што се наоѓа меѓу општините Арачиново и Липково ќе се решава со изградба на регионален центар за собирање отпад во Свети Николе. Тој најави дека уште 2 центри ќе се градат во Новаци и Рустино. Konkretisht për pyetjen të cilën e parashtronë që ka të bëjë me qendra rajonale për grumbullimin e mbeturinave në Sveti Nikol, procedura për përzgjedhjen e operatorit ekonomik për realizimin e këtij projekti është në fazën përfundimtare dhe shpresojmë se do të përfundojë me sukses dhe do të fillojë ndërtimi i kësaj qendre rajonale për grumbullimin e mbeturinave. Përkujtoj opinionin se kjo qendër rajonale për grumbullimin e mbeturinave do ndërtohet apo realizohet projekti me mjete të siguruara nga Bashkimi Evropian nga IPA fondet. Што се однесува до уште еден еколошки проблем во општина Липково, опасната материја арсен што се наоѓа во Лојане, Хоџа истакна дека Министерството за енергетика ќе го избере концесионерот кој ќе ја исчисти оваа жешка точка. Доколку процесот не успее и се утврди дека станува збор за отпад, надлежноста ќе ја преземе Министерството за животна средина. Po, është në kompetenca të Ministrisë Energjetikës, është në fazën e parashpalljes për zgjidhjen e koncesionerit, i cili do të bën pastrimin e kësaj pike të nxehtë në Lojan. Si qeveri kemi miratuar edhe vendimin për realizimin e shpalljes mu pikërisht nga ana e Ministrisë Energjetikës. Ministria e Energjetikës duhet të vazhdojë me procedurat e mëtutjeshme, të bëjë përzgjedhjen e koncesionerit i cili do të bëjë edhe pastrimin e kësaj pike të nxehtë. Министерот Хоџа оцени дека со усвојувањето на законот за природа, кој е поставен на ЕНЕР, ќе се заакне системот за заштита на природата, ќе се подобри управувањето со природните ресурси и ќе се усогласи законодавството со европските директиви.